Sanam ko ge johar. Jahay ko inya video pe nyele tabona judi pe nawa gya enkan do inya channel subscribe tera ka tabon pe. Sanam ko ge like ar comment do alo pe hirin tabona. Ape ko udgaw ge inya dare. Telan kan ode tinenggan napai katha se sechito lekan katha bon nyela. Mid sawta rena utnaw do ona sawta rin kuri hopon ko utnaw chetan re ladia kana. Enei lagid orak khon bon odok chaba kan manmi jaha hilo asara ar asuro lagin bo odokoa abowa utnaw re okoy hom bai akor daria bona. Gobol akanik do tis ho sasoniya do bai benaw daria ar sasoniya do tis hom bai gobol ojoa. Onate sasoniya benap me. Judi am ten bari do bari gya mente men rena sahas banu antama enkan ama janam do bertha gya. Asara biddagar sen kate akil arjaw rena daw judi bam nyama ka taram hor khon akil arjaw jong ho adi gan daw menaa. Manmi janam kate am subung lagir ge judim jibidok kana ama jion do janwa soman. Noa dharti puri re renge nacar doi uni kana jahay bai secera kana. Joma te renge do ama gharon sumung re secet te renge do pura jeget re. Renge nacar do okto saute metaw daria ikan secet amet rena okto polo makan khan ona secet do oho gem nyam ruwar kia. Am ko sasonet mia cheda se am dom sason ocok kana. Raska romoj te arjawakan dhon rena okto do adi khato gya. Man ar nyutum do kiring te do bang nyamoa. Secet bangkhan min man mia taram hor do kecet gya. Am bam secet akan khan am ren gidre pidre ko do nihati secet ocokom. Johar.